Vi vil starte med at bevise, at a i p gange a i q er det samme som at sige a i p plus q. For at gøre det lettere har vi valgt at lave det om til tal. Vi har valgt at bruge 2 i tredje gange 2 i fjerde, som er det samme som at sige 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2, som igen er det samme som at sige 2 i tredje plus 4 plus i fjerde, som er det samme som at sige a i p plus q. Nu vil vi forklare, at kvadratroden af a i anden er lig a. For at gøre det lettere at forstå, har vi igen lavet det om til tal. Derfor har vi valgt at sige, at kvadratroden er 3 i anden. Det er det samme som at sige, at kvadratroden er 9, som er lig 3. Derved har vi bevist, at kvadratroden af a i anden er lig a.